Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye. Uyu munsi ndabazaniye ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 4. Twongere kandi dusome Yesaya igice 31 ku murongo wa 6. Yesu nashimwe cyane. Reka dusenge Imana hanyuma twibandanize. Yesu nabagiye neza. Data mu izina rya Yesu Kristo Munyanazareti ndakwinginze wera Mana yene cyubahiro ngire neza bana nanjye mwami Yesu umwuka wera mwama manuke maze anshigikire mu murimo wawe. Data twese uri mu ijuru ndasengeye umuntu wari wese agiye kumviza ubutumwa bwiza. Mana ndakwinginze haleluya ugende umutima we mwami Yesu Kristo woroshe kugira ngo ijambo ryawe Yesu Kristo ribe mu mutima we. Amen. Urakoze Yesu Kristo, ndaboje Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Munyanazareti. Urakoze mwami w'abami, ni mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana tudatinze. Amen. Dusome mu izina rya Yesu. Ewe wahanga rikora icyaha, ubwoko buremerewe no kugabitanya, uruvyaro rw'inkozi z'ibibi, abana b'ibyanki. Barantaye jewe uhoraho barankengera, jewe uwera w'Abisirayeli. Twarahubanywe basubiye inyuma. Imana itugire neza. Reka dusome Yesaya 31 ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Yemwe Bisirayeli, nimuhindukirire uwo mwagararije ruhebwa. Aya n'amagambo y'Imana, Imana amaye kugira ngo dusangire. Amen. Rino jambo riri mu gice ca mbere Yesaya ku murongo wa 4 rivuga ngo ewe wahanga rikora icyaha, ubwoko buremerewe n'ukugabitanya, uruvyaro rw'inkozi z'ibibi. Yesu natugire neza bene data. Iri ni jambo riko rirareba umuntu wari we wese, yaba aruriya avuga ko yakiriye Kristo ariko akaba mbese yarataye Imana. Iri ni jambo riko rirakubwira we mwene data, mwarataye Imana, muriko murakora ibizira, muriko murasambana, muriko muriba, muriko murambara ubusa, mbese muriko muricira abagenzi banyu mu mitima yanyu, mubatekerezaho ibitari byo. Imana irimwe irashaka ko muyigarukaho. Imana irimwe irashaka ko muyigarukaho. Ku bantu nabo bataramenya Imana bari bakwiye kwihana. Reka ndakubwire ngo umwami Yesu araje. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana kirabivuga neza, aho umwami Yesu yavuze ngo araje vuba azanye ingero kugira ngo agirere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ugabitanye nashishikare agabitanye. Mwene data muranyumviriza. Aya n'amagambo yiriko aravugwa, akavugwa mbese n'abakozi b'Imana bari kubarabibutsa ko umwami Yesu aje. Barimo barabahugura, barimo barabibutsa kugira ngo mwikebuke, kugira ngo muve hanze, mwaragiye hanze, kugira ngo mbese mugaruke ku Mana. Niba wewe utaramwakira Kristo, wemere umwakire kubera ko igihe kigiye kuzana ikibi. Umwami Yesu araje, aje guhemba no guhana, kandi azahemba buri wese ibikwiranye n'ibyakoze. Wakoze bibi uzahembwa, wanakoze n'ibyiza na byiza uzahembwa. Mwene data, ese mwakwemeye ubutumwa bwiza mukabwemera, mukihana, mukava mu nzira zanyu mbi? Erega ndakubwira ngo zino mbabazi ntago zizakwamaho.
zino mbabazi ntizizakwamaho, ano maraso ntabwo azahoraho ibihe byose. Reka ndakubwira hazagera igihe mbese abantu ntibabe bakibabarirwa ibyaha byabo. Wewe uri n'amahirwe ukihumeka, uracahumeka umwuka w'abazima, ariko ntabwo ushaka gufata umwanzuro. Uraciba, uracasambana, uracayindyadura, mbese uracara umubeji, urimo uragenda mu bintu Imana itemera. Ntabwo mushaka gufata umwanzuro, nubwo uvuga ngo warihanye ariko nturihana. Hari ibyo utarasiga, hari byinshi utarasiga, nubwo ugomba uvuga ngo urakunda Kristo, ntabwo umukundi yamukunda. Ubukora ibyo akeneye, ubukora ibyo ariko arakubwira. Yesu nashimwe cyane. Abakristo b'iki gihe babayeho nk'abantu bataramenya Imana. Ntabwo bashaka kabisa kwicara muri Kristo neza. Usanga bari kwavuga bagenzi babo nabi, barimo baragira iki, barasebya bagenzi babo. Yesu Kristo nabagire neza bene data. Kino gihe tugezemo n'igihe umuntu wari wese akwiye gusenga, umuntu wari wese akwiye gushaka Imana ku gatwe kiwe, agashaka Imana, agasaba imbabazi, kubera ko benshi baracumura. Bene data, Imana yababaye, Imana yababaye. Reka ndakubwire, niba uyu mwaka warawutangiye ntabwo uzi ko uzawurangiza. Imana yarakwihanganiye ugengirire ko wahindukira ukayigarukaho, ariko mwaranze guhindukira, mwaranze kwihana. Ijambo ry'Imana girirwa iravugwa, amatwi yanyu ngo mwayashizemo ibiti. Ntimushaka gukora icyo Imana ibakeneyeho, muguma mwambara ubusa. Abambara ubusa baguma bambara ubusa, abihindura baguma bihindura, abirirwa amafamily planning baguma birirwamo. Ntabwo bashaka guhebana n'iby'isi, ntibashaka guheba ibyaha byabo kugira ngo bakurikire Umwami Yesu by'ukuri ataburyarya burimo. Muri ko muramuvuga mu kumunwa gusa, yamara mu mitima yanyu atawurimo. Amaherezo yanyu na yahe? Buri muntu arazi ko umuntu ari umunyabyaha, impembo yiwe ni mu muriro. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Umuntu wese ahari akwiye kumva rino jwi, hanyuma akagira icyo agakora iby'ijambo rikwera mubwira. Mwene data, Imana yo mu ijuru ntabwo izava mu ijuru ngo uyibone itembera n'amaguru ngo ije gukubwiriza. Izaza inyuze mu bakozi bayo kugira ngo baze bakuburire. Mwirirwa muraburirwa, ariko ntabwo mushaka kureka ibyaha byanyu. Birababaje kubona mu Murusengero ariho basigaye bacururiza amabuno. Birababaje kubona mu Murusengero ariho basigaye bacururiza amatako. Birababaje kubona mu Murusengero ariho hasigaye mbese harabaye isoko mbese ryo gucururiza amabere n'ibiki byose. Birateye isoni kuba umuntu bimunana kugura ibibiri ugasanga aguze igitelefone c'amafaranga 100,000, ibibiriya ikamunana kwigura. Bavuga ati dusome hano, bagaca bashaka iyi telefone, bagashaka mbese bijya banditse muri telefone. Mwene data umuranyumviriza, reka ndababwire, mukwiye kuba seriye mwaka gakiza. Mukwiye kuba seriye, mukamenya ko n'uwo mwakurikiye ari seriye, namwe mukaba seriye, kubera ko impembo y'umunyabyaha n'umuriro. Impembo y'umunyabyaha n'umuriro. Iyo umuntu ari mwarababurira muvuga ngo abacira urubanza, mwene data, nta numwe ngende ndacura urubanza, ntawe ndimo ndakuburira. Gusa wewe ukiri muzima wari ukwiye gufata umwanzuro. Wari ukwiye gufata umwanzuro. Ibyo uri murakora si byiza. Hagarika ibyo byaha byawe, hagarika ubwo bujura, ubwo busambanyi, ubwo burozi, mbese kwica
bagenzi bawe ukabihagarika, ibyo byose ukabihagarika, kwirirwa mu bapfumu ukabihagarika mwene data, naho ubundi abanyabyaha bazarimbuka, umuriro ni uzabarigata abanyabyaha. Yesu nabagire neza. Indirimbo z'Imana muzige muzifata nk'imiziki, ubutumwa bwiza muzige mufata mbese nk'ibisanzwe kuri mwebwe, yamara nimumenye ko abari kubarumva byinshi bazakubitwa nyinshi. Abumva byinshi bimaze kubajamo ni byinshi, ariko ntimuriko murahinduka. Murafite inzika mu mutima, mugenda n'inzika, muvuga bagenzi banyu nabi, mukica ku bantu, mukabanga ata mpamvu, mukaguma muvuga ngo muri abakristo. Muriko murava he? Muriko muraja he? Indyane zuzuye mu Murusengero, ariko mukaguma mwiyorobeka ngo muriko muraririmba ngo muri abakristo. Ngereka ndabwire bene data, mureke gufyina, nimureke gufyina bene data. Yesu Kristo ataje uyu munsi, urupfu rwaza uyu munsi. Amen. Yesu Kristo ataje ejo, urupfu rwaza ejo. Aho uri ukwiye kumenya ko niba Yesu atinze gato, urupfu ruje vuba. Ese ndi wapfuga pfira mu maguru y'abagore uzaja he? Ni wapfuga pfira mu mabere y'abakobwa uzaja hehe? Ni wapfa ugapfira mbese mu mabuno y'abagore n'abakobwa uzaja hehe? Yewe mukobwa wiyambika ubusa, mwebwe mwerekana amabere ukamengo nta myenda bakwiriho, mwebwe mwambara ubana n'ubuntuze n'upato, muriko muraja hehe? Nijuru ryo kwande muriko murinjira mwebwe. Murakengera ijambo ry'Imana ribajeho, ribaburira, mukaryirengagiza kandi mwebwe ariko rabwira. Mwebwe muriko murihindagura, muriko murajana ibyo bintu mwishirako. Wabukunda Kristo ugakosora uko yakugize. Wabukunda Kristo ugakosora uko yakuzanye mu isi. Muramwihakanisha ibikorwa byanyu, imibiri yanyu ihakana Kristo, inyambaro yanyu ihakana Kristo, byose mugize mukica muvuga ngo muri abakristo. Buriya mushatse mwakumva mugahinduka bwose, mukemera kuba Kristo, mukiyanga mukikora imisaraba yanyu ngakurikira Kristo. Amen. Umuntu wari wese aziko ari mwarihakana Kristo nawe azamwihakana. Nawe zamwihakana. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Haleluya. Reka ndakubwire ngo uzi uyu mwanya ugezemo ibikurikira ntabyuzi, wari ukwiye kwihana. Niba uhumeka uyu mwanya mu minota isigaye ntuzi ngo biragenda gute, niba ubyutse uhumeka mbese ntuzi ngo bwira bimeze gute, wewe uri muranyumviriza. Nimba uryamye uri muzima ntabwo uzi kuri bubyuke, ni mwihane rero. Buri muntu akwiye kwihana, akava mu nzira zembi, naho ubundi umwami Yesu azabatwika. Abadashaka kwihana bose bazatongorwa n'umuriro, umuriro uzabatwika. Umuntu wese azagira umwaka agapfa apfiriye mu byaha. Nta kwihana kuriho nyuma y'urupfu, umaze gupfa biba birangiye, nta kwihana kuriho. Kuvuga ati reka nsubiraho ngende kwihana bya byaha by'ubusambanyi nibaho ubu uri muzima, nugira iki? Ni wihana ubukiri muzima ugihumeka umukabazima. Ya pikipiki yaragushije, Imana yarakinze ntiwapfa. Ya modoka yaraguhushije, Imana irakinga ntiwapfa. Ya ndege wuriye washitse y'amahoro,
Imana yarakinze ntiyakoroka ngo upfire mu ndege. Ariko n'ubu muri ko muratesha agaciro iby'Imana yabakoreye, muri ko murabitesha agaciro. Wari ukwiye kumenya ko bijya Imana yagukoreye hari icyo Imana ishaka ko nawe uyikorera. Ishaka ko wihana, ishaka ko wisuzuma, ishaka ko uha agaciro ibyo bintu Imana igukoreye, kugira ngo ugire iki? Kugira ngo wihane n'ibyo Imana igukeneyeho. Nimba utaruka umuhanda ukagera iyo uje amahoro, hanyuma wava iyo uje ugataha amahoro, ibyo byose Imana yari iki bibikoreye? Ibikoze kugira ngo nawe wisuzume maze wihane. Amen. Uri n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Uri n'ugutwi niyumva icyo umwuka abwira itorero. Haleluya. Musore, reka nakubwire ngo ubu byonyine kubuhumeka uwo mwuka uwo ni Imana yabikoze. Mukobwa, kuba warakuyemo yanda ntupfe, ni Imana yakurinze. Naho ubundi wari kugenda kuri wa munsi wakuramo yanda. Ariko ibyo byose warabyibagiwe, waragiye urafuka. Imana ishaka ko wihana, kandi ntiwibagire na yandi ko wayikuyemo. Ntiwibagire na za mapidanse ko wazikoresheje. Ntiwibagire za ntanga wa musore we ko wazisheshe hasi. Ntiwibagire bwa busambanyi bwawe n'abakobwa bangaye wabeshe. Ntiwibagire wa mugabo we, ntiwibagire za ntanga washeshe hasi. Reka ndababwire, ibyo byaha ibyo muri ko murapfukapfuka ibyo muri ko murapfukapfuka ibyo bizabica, ibyo bizabica. Murabikora mugira ngo Imana ntibareba. By'ukuri Imana irimo irabareba. Imana irimo irabareba, naho muri ko murabikorera Imana irimo irabareba. Mwene data uri muranyumviriza, buriya kuba ugenda witunira mu idusha agenda kwisambanya, Imana ibirimo irakureba. Kuba ugenda mu cyumba wa mukobwa ukiyugarana ukisambanya, buriya Imana ibirimo irakureba. Yesu nabagire neza. Buri muntu akwiye kwibuka ibyo yakoze bitanezereza Imana maze akihana. Wa mugabo we, buriya za nzoga wanywa ukasinda, za nzoga watashe mu ijoro, wanyuze mu hagati y'amamodoka ushika mu rugo, imodoka itagufyatuye, nugira ngo ni imbaraga zawe washizemo. Ntabwo ari imbaraga zawe, ni Imana yakurinze. Ni Imana yakurinze. Ariko n'ubu ntabwo urimo, mbese ntabwo urimo uraha agaciro ubwo burinzi bw'Imana ngo wihane uhebe ibyo byaha urimo urakora. Waragiye gusambana wa mukobwa we, Imana irakurinda ntiwagwara sida, ariko n'ubu uracabikora. Ntushaka kwihana, ntushaka kwihana, ntabwo ushaka kwihana, ntushaka kugarukira Kristo, ntushaka kuva mu byaha. Mwene data, reka guhitamo inzira yo kurimbuka, ahubwo rihitamo inzira y'ubugingo budashira. Munyure mu nzira ifunganye. Iyo nzira ifunganye no ninde? Ni Kristo. Ntawe uzaja mu ijuru atamutwaye. Kristo niwe nzira ifunganye, niwemere uyinyuremo uve mu izo nzira zawe mbi. Ikuzimu hariho by'ukuri, umuriro uriho by'ukuri, kandi n'ijuru ririho. Ijuru ririho. Ijuru rizajamwo abantu bakijijwe neza. Amen. Umwami Yesu nabagire neza. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Umuntu ashaka kwihana arashobora kunyandikira nkamusengera. Amen. Ariko bwa mbere ushaka kwihana urashobora kunyandikira nkagusengera. Nawe wumva ko wasubiye inyuma ukagira iki, ukabushaka kugaruka muri Kristo Yesu, ukabushaka kwihana
cyangwa se gukongera kandi gusubira muri Kristo Yesu, urashobora kunyandikira nkagusengera. Amen. Tugiye gusenga Imana. Nukuri nimufata umwanzuro pe, mureke gufinata. Dore isi rimwe irarangira. Isi rimwe irarangira mwene data. Bya bindi byagusize mu mwaka ushize, ntabwo uzi ko bizagusiga, kandi biracahari. Bya bindi byo mu mwaka ushize n'ubu biracahari, ntabwo uzi ko bizagusiga. Rero iki nakubwira, ha umutima wawe Kristo, ni wihane bigishoboka, shaka Imana bigishoboka kibonwa, uyambaza ikiri hafi. Ndakubwiza ukuri, ni wayambaza ikiri hafi irakumva kwitabe. Amen. Mumama uri muranyumviriza, fata umwanzuro. Mupapa uri muranyumviriza, fata umwanzuro. Mukobwa, musore uri muranyumviriza, nimufata umwanzuro. Umwami Yesu arateze ibiganza, ararindiriye ko wowe ufata umwanzuro. Amaraso ya Yesu Kristo aracahari, arindiriye wewe. Rero uri umunyamahirwe, wewe ukiri muzima, nufata umwanzuro, wihane, Imana yakubabarira. Tugiye gusenga Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'aya magambo. Ndakwinginze umwuka wawe wera Mana, herekeza no magambo kugira ngo ahindure imitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umwami Yesu nabane namwe.